ai ai yo mai samo le faile test ia ma faila sia ki fa forma na saude nei tonto mai mai o mai ma ripoti e rua o ripoti fa ma nei negative test ia ma ripoti fa mai al sfo mai e le ni a un mo ai le fo ini fa i longa ya tangai e mo Aukuso ke Sili na atu le Aukuso Kui o le mana TV tasi ma la observer e whaatau le i le sia li ilea na maliu le whaiungo le vaiaso le nei i leu moenga le nau e tu ina koe le pe whaamtalanga ina ua mo mai se whaamtalanga tanga lue no Soifua Maloloina i la sa a ele i tua tino la vanua i le li ofisa Sili o Matagaluega na o se whaelo atu a o mata upo e fitala no ai le maliu o le ali e whaafisili mai ai o na olo o iai nisi o tua ngia a Leausa o lo whaatali mai le komiti al parliament e tau nuu atu iai so alo pule ni si tau ta upu le covid o le ale mo sia va no mo tulanga masani foi o le one on one ya mai ale tato fa singa le nei ai pe o masani ai e fa ia tu for sanga ale office Sili ia o na tala tu le la va no mo Sili o yo Leausa after jo imone fa tasi mai ne fiafi e mana toe o leo anofo manino fo i pe ona iai ia le talavou le sa maliu il falma i un moenga i le so le po le storai e ona ua iai nisi o fa matalanga e pe e fa seina i le faitau mo malo le tatou atunu ia le i fetu sa matalanga ia mo ni fo le nganga fa mafana fana e le tina e meche le ai ngole ri tala vope ona maliu le astona o lava me le safia fa mautu ia o le taimi nei i fa mauina lava se case of COVID-19 i tono le tunu ele o ia se si o masalomia ele o ia se si foi vanga nai le o toi fai uma ia sa i di ringa ia o le rile na maliu e lusful fitau sanga i le po le stonai o le vainga le iai ele o iai lava se mea masalomi ai le COVID-19 iai o le history sa repatriate mai le aso sful fitu o le aso tolu tasi le sa toi release ai tua ia le fatoa maliu le po le stona inteni o le talaanga o tu atu ia le ai lava ni iaunga ia po ni vainga fai ai o no masalomia o iese mai so stoi ngā mai lava le talavou o stangata malos e le oilo tonu la o le masal salonga le le vai ia whafo mai va pe toi ngā maliu le te leo le fatu ia le fai no fa mauni atu se longa uma ia sa i di ringa pe ona tau toi nilo na tino maliu i tono fale mai fa tali e fai ngole autopsy ia po so ma post mortem o me o tato va iai a fua i tua le nei a o ia inga ia ere yo mai samone e fai le test ia ma fai langa sia ki fa fo mai na saure nei tanta umai mai o mai ma ripoti e rua o ripoti e fa mani e negative test ia ma ripoti e fa mai al fo mai e le ni a un mo ai e le fo ini
whailonga e atangi ai e mau e se mai. Whaita inga pe fiva po tale po sera. Ia, vai aso atoa hoi la e lua lea sa iei tu ai poutasi. Ia, sa asesia iei fo le matanga ruenga ia mātou timu sunga vai. E le iei lava se pia nādia e i lea lua vai aso. Ia, na whaatino hoi leo lako test i le aso muli muli. Ia, ana le mau atu lava i le whai ungai negative foi. Ia, e le mawhai ona tala loi o i tua i ainga. Ia, o le ainga lana lea i nei. Sa tau whaiwhai koe running test within 24 hours of death. Ia o loi e whai results o loi a mātou e leo whaamania lava se COVID. Ia koe whai se me whapese kai me maniu. Ia o la kiki whai se chance e validate se test, but na whai ia. Ma kaunga e se kaimi umi e loa ai. Pea whapeo e se kaimi re virus o roi konga pea. Ai le i uma ma o i le state along kingo maniu se kulanga whaelele. Well, there's no more life in any cells of his body. O le tūranga lana iai. Pei o na iai mea lea. O le tali manino a lea, e a whai alofa fo i si ainga. Wa pole lava si ainga. E le ngata i tono si o lato fo i afi o anga. O na pei o tilo fia fo i lea. Ia o pei o vava aila mata fo i to tele o tua oi. Ia e me se fo i. Ia o mana to pei la pei o faa pei la te iwa ino si ai. Ai de o ia se tu ranga i mo i o maua ia le. Ia le o madiu i le faa mai pei o na vese nela lang. Ia o salo o se tala lea faa mani noi lea mata u. Pei o na vese tato se mo ia so ia tona e mai lea so sa. Na o tele ia tangata o whaalfo runga social media. Ia tātata ia hoi mātou na mai lea taimi. Ia maa ana taimi o suenga. O taimi lea neo le tāria le whainga le tātou post mote. Ia kare taimi fo i loa ai. Ia wha mausari e fo i loa. Nisi mele o i loa le nei taimi.